سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە سا 6 ئێوارێ ez ji we re pêşkêş dikim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Tûfxaneya Tirkiye careke din gundewarê Kobanê tûfbaran kir û di encam da 4 çekdarên bi ser pêdê ve jiyana xwe ji dest dan û 6 din jî birîndar bûn. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Rojhilatê Çemê Feratê bi meydana artêşa Tirkiye binav dike. Siyasetmedarê Kurd Hesan Remzî dibêje Tirkiye wê gefên xwe li ser Rojhilatê Çemê Feratê bicih bîne û biryar hatiye standin ku enekesê beşek ji rêveberiya nû ya Rojhilatê Çemê Feratê be. İbrahim Biro ragihand ku Rûsya dixwaze Kurd mafê xwe li Sûriyaya pêşarûj de bistîne û got ragihandina Kurdî bi erkê pêwîst ranebûye. Çekdarên YPG bi fermî texîna mayîna gundê Goliya ya Efrînê li xwe girt ku di encam de bi tenê sivîl bibûn qurbanî. Dubara Slav. Tûfxaneyên Tirkiye careke din armanca gundê Kobanê kir. Di encam de 4 çekdarên bi ser pêdê ve jiyana xwe ji dest dan û 6 din jî birîndar bûn. Ji berî armanckirina Kobanê Tûfxaneya Tirkiye armanca dergehê Girê Spî yê Sînûrî jî kiribû û çekdareke din bi ser pêdê ve jiyana xwe ji dest dabû û yekê din jî birîndar ketibû. Bêhtir pêzanîn li ser tûfbarankirina Tirkiye ji bo Rojhilatê Çemê Feratê di vê raportê de. Ajansa Anadoluya Tirkî bilav kiriye ku topxaneya wan li wîlayeta Orfa ya Tirkî armanca gundewarên bajarê Kobanê kiriye. Di encam de 4 çekdarên bi ser peyedê ve jiyana xwe ji dest dane û 6 din birîndar ketine. Girê Spî jî ji guleyên Tirkî bêpar nebûye. Li gorî malpera Bas News ragihandî ku otomobîleke leşkerî bi ser Tirkiye ve li dergehê Girê Spî yê Sînûrî bi Tirkiye re bi guleyan armanca çekdarên bi ser peyedê vekirine, di encam de çekdarekî peyedê jiyana xwe ji dest daye û yekî din birîndar ketiye. Di yekşema borî de jî Tirkiye her yek ji gundê Zormegar û Şarixlî û Kurelî li gundewarên Kobanê tûfbaran kiribû. Di encam de hejmarek çekdarên peyedê bûne qurbanî û hejmarek sivîl jî birîndar ketin. Li gorî daxuyanî û gotinên serkirdeyên Tirkiye di serê wan de Recep Tayyip Erdogan ku armanca wan ya sereke ew e ku di qonaxa bê de tevahiya Rojhilatê Çemê Feratê kontrol bikin û dawîtirîn daxuyanî ji aliyê Xelûsî Ekar wezîrê Berevaniya Tirkiye ve hatibû derketin ku dibêje Rojhilatê Çemê Feratê wê bibe meydan ji bo artêşa Tirkiya û armanca Tirkiye wê piştî min bic Rojhilatê Çemê Feratê be. Tevî gefên Tirkiye û êrişên wan yên fiilî çekdarên bi ser peyedê ve berdewam daxuyaniyên berxwedanê derdixin ku ew ê berxwedanek serdemî li hember Tirkiye pêk bînin. Di vê derbarê de şîrovekarê siyasî yê Rojavayê Kurdistanê Ehmedî Mûsê ji arkê re ragihand ku armanca Tirkiye kontrolkirina tevahiya navçeyên Rojavayê Kurdistanê ye û peyedê berdewam bihaneyan ji bo Tirkiye durist dike da ku êrişî Rojavayê Kurdistanê bike û ew yek tiştekî pêşbînîkirî bû ji ber ku Tirkiye dixwaze tevahiya Rojavayê Kurdistanê kontrol bike û peyedê berdewam bihaneyan ji bo Tirkiye durist dike da ku êrişî navçeyên Rojavayê Kurdistanê bike. Her wiha Ehmedî Mûsê got ku Amerîka li hember tevgera nû ya Tirkiye tu helwêstê nade û helwêsta Amerîka wê wekû helwêsta li hember Efrînê be. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Hesan Remzî got ku eger heye Tirkiye bi êrişên leşkerî li deverên Kobanê û serê Kaniyê û hin deverên din yên Rojavayê Kurdistanê rabe, eger hevpeymaniya navdewletî li ser wê yekê erê bike û bipejirîne. اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حسن رمزی گوت که اگر هیا ترکیه به ایریشن لشکری لدورن کوبانه و سرکانیه و هندورن دی روش آوای کردستان رابه اگر هفپیمانی ناف دولتی ارینیه لسرویه که بده. رمزی گوجی که اگر هیا ترکیه به بمبارانک آسمانی و توبارانک لسر ناوند و بنگهیم پیاده رابه که او آرمانج کرن و به بهانه یا هبونا پیاده لوی دوره بدرجهی سینور ترکیه به سوریه را و گفا پیاده لسر اولهی نتویا ترکیه و بکرن و پیاده ببسدمک جبو آرمانج کرنا پرسا کردی لسوریه. رمزی گوجی که دوی پیاده بهانه یم به دستور که نخینه جبو ارمانج کرنا دورین کردی جبرکو سیاست سرکفتی پر کرنا دوستایا و کم کرنا دشمنایا.
اندام کمیتاناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حسن رمزی هروها راگهاند کو پشتی دا بشکرنا دور و برجواندیان لسوریه دنافبرا روسیه و ولاتن هفپیمان بسرکردایتی امریکا ترکیه رولک بباندور لسرکریزا سوریه دید. نافبوری سربار کر کوراگاندنین سروک ترکیه درباری ایریشکرین لسر روجهلاتی فراته دناری ناوی دا و هبونا بنگه لشکری ین امریکا رگریه لپیش انجام دانان آرامیه لدور جزیره یا روج آوای کردستانه بکه. هندک جدارین خوجهی ji Kurdistana Sûriye ragihandina ku rejîma Sûriye planek ji bo derxistina çekdarên PYD ji bajarên Qamişlo û Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina her du bajaran daniye. Hata ragihandinê ku rejîma Sûriye niha dixwaze bi ciddî bajarên Hesekê û Qamişlo li Kurdistana Sûriye kontrol bike û ji destê çekdarên PYD ku Kurdistana Sûriye bi darê zorê kontrol kirine derxîne. Malpera Pas Newsê li ser zarê ji derekî xwecihî ji Kurdistana Sûriye diyar kir ku rejîma Sûriye planek daniye ji bo kontrolkirina bajarokên Kurdistana Sûriye û di du hefteyên borî de gelek çek û leşker ji bo bajarê Qamişlo hatin eşandin. Her li gorî malpera navborî got plana rejîma Sûriye ew e ku niha çekdarên PYD mijûlî gefên Tirkî ne û egera êrîşa wê li ser Rojhilatê Çemê Firatê lewma hewl dide cihê xwe li Kurdistana Sûriye bihêztir bike. Eger Tirkiye êrişî girê spî kir gonaha PYD wê kontrol dike. Rejîma Sûriye wê wî şerê got rû bide û ew tevlheviya got were peydakirin istiqlal bike ji bo kontrolkirina bajarên Qamişlo û Hesekê bigiştî û derxistina çekdarên PYD ji her du bajaran. Xalek din jî vê plana rejîmê bihêztir dike gotana ha helwesta hevpeymaniya navdewletî bi serpiriştiya Amerîka derbarê gefên Tirkî li ser Rojhilatê Çemê Firatê nediyar e got ev yek metirsiyek xistiye dilê welatiyên Kurdistana Sûriye jî. Beriya niha jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gotareke xwe de ragihandibû got ew ê grûpên çekdar li Rojhilatê Çemê Firatê têk bidin got bi gotina wî hemû amedekarî û plan di vê derbarê de bi dawî hatine û diyar kir got wan dest bi êrişê kirine di rojên borî de û ew ê demên bê de wan êrîşan bihêztir bikin. Herwiha Wezîrê Derveyê Sûriye jî Welîd el-Muallim ragihandibû got piştî got ji Idlibê xilas bibin û berê xwe bidin Rojhilatê Çemê Firatê. Got bi gotina el-Muallim eger bi danûstandinan ew dever ji bo rejîma Sûriye neyên radestkirin wê bi zora çekan werin bi destxistin. İbrahim Biro herwa diyar kir ku çekdarên PYD ji aliyê welatên cîhanî ve têne bikaranîn bi tenê wekû leşker û muxabin PYD tûre keftin yan belgeyek derbarê mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriye li gel wan welatan îmza nekiriye. Di siyasetê de bahorî û nebahorî tinin mesalih hene mexabin yani Kurd ketin yani ecendê xelkê de yani hinekî meselê şerê dijî terorê karekî baş û xelk ji mer çepka dixin û ew dikin û ji hemû Kurdarê gil dijî terorê ne lê gerek aliyên siyasî Kurdî bazarê siyasî kiribin karibin dîkomend çêkiribin wesaeq çêkiribin ka ge em şirîkê hevin çi ji mer tê parastin lê mexabin yani PYD yani rejîma Sûriye kir bi Îranê kir bi Rûsya kir bi Amerîka kir lê nikarîbû bike ji te îtîfaqata ew xetera mezin ser Kurdayê. Di lêdoneke taybet de endamê Komîtanavendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Hesan Remzî got ku biryar hatiye standin ji bo tevlîbûna Encûmena Niştimaniya Kurd di rêveberiyeke nû de li Kurdistana Sûriye ew jî dibin sîbera Amerîka de ya guncaw ew e ku rêveberiyeke hevbeş be û beşdariya pêkhateyên din be û garantiya Amerîka be da ku karibin xizmeta milletê Kurd li Kurdistana Sûriye bikin. براستی بریاری هاتی ستاندنش بو تبلیبونا مال تریفری که نودا دبن سبر امریکی دا ما وکو انجمن اجتماعی کردی ام دبینن کاری کو ایرو سر هردی وای کرن مبری مو تردم ری کفتن بهدو در دنیا ناوی کفتن دو که یک شو خاله و امشاوا و دوارا کردستان سوریه بهدو بریوا بن به اداره که هفبش
ئەو ژی دنێری نامەدە ئیرۆ تێ پێکانی گارانتیک ئەمریکی و بە تەڤیبوونە پێکهاتێن دی ئیرۆ کوردستانە سووریادا چه عرب چه خرستیان و چه کەسێن دی ئەم دەبینە گونجا ئەوە دەماک و ئەمریکا گارانتی کێ بدی ئەم چام هەفتۆرا ڕێبەری کێ ببن ئەو ڕێڤەبەریژی دەبێ هەف بەش پێ و ئەم کارە بن خزمەتە وڵاتی خۆکن کوردستانە سووریادا. رضوان سیدو اندامی کمیته زاگونی یا انکسه و اندامی پولیتبیرویا پارتیا وکوی یا کرد سوریه درباره آواکرنا ریوبریا کنو لکردستان سوریه و بشداریا انکسه تیدا گوت کوبریا نها سر کفتن نوبره انکسه و تفدمه ده هنه دوی اور کفتن بنگه بن و دوی یاسای کنو ورا آواکرن و هلبجارتن جی ورا دارخستن و او ریوبری و دستورا سوریه یا نو ده ورا بجی کرن. افری لبریال هرمی کردی پارتیک تنه و اداره دکه پارتیا پیدایه تی گوتن نوری لبری کدن برنگا کدن به آوا کرن تشکی هجایی و تشکی پیوسته جبر نه پارتیا پیدایه جمافی همه پارتی سیاسی کردی و بکاتی جواکی چه عرب چه ارمن چه سریال گهوش ببه و ریوبری نه به آواکرین یاساک نه بیدانین پشتیوی هرن هل بجارتنا آدن سیه ریکفتن دورتا تفدمی و انا کسی دبو او یاد به بنگه جکاری هبشی دورج مافی همه پارتیای گهوشی کار ببه و جارکی وانجی خبدن برکار و ریوبری کنه لدارخن و او ریوبری دستوری د جوینا کې د لګل انجمنه پیشرسازی لشکری ترکیه خلوصی آکار وزیر بروانی ترکیه دبیجه کوروجالات چم فرات و به میدان جبو ارتشا ترکیه و ارتشا ترکیه و پشتی من بجه ایریشی روجالات چم فرات جی بکن. روز بروز گفین ترکیه لسر روجالات چم فرات تونتر دبن وکو پرسیارن پر بلند ترکیه را دگینن کو او پشتی من بجه بری خو بدن روشالات چم فراته او کنترل بکن د جوینه کی ده لګل انجمنه پیشسازی لشکری ترکی خلوصی آکار وزیر بروانی ترکی دبیجه کو روشالات چم فراته و به میدان جبو ارتش ترکیه و ارتش ترکی و پشتی من بجه ایریش روشالات چم فراته جی بکه هر وها خلوصی آکار گوت کو ترکیه لهمبر هبونا مترسیه لسر اولهیه خو به دنگ رانوسته و او پیوسته ترکی و انجام بده و جی آلیه خواه سروک کمارا ترکی رجب طیب اردوگان را گهاند کو او ایریش روشالات چم فراته بکن و تواهی پلان آماده کارین جبو ایریش کرنه لسر روشالات چم فراته هاتنه کرن هر وها اردوگان سربار کر و گوت کو ترکیه وکو چاو اپراسیون لعفرین و ادلب پیک آنینه و لروشالات چم فراته جی اپراسیون کی لشکری پیک بینه و آرمانچ کرنا گوندن گوندوارن کوبانه جی آلیه توپخانه ترکی و یکم چروس که دست پیکرنا اپراسیون لشکری لسر روشالات چم فراته مو و جی آلیه خواه جیمز جیوری شاندار امریکای تایبت جبو سوریه داخواز جی ترکیه کر کو همه هنگی لگل امریکا بکن اگر ایریشن لشکری انجام دان او جی دا کو روبرونه کی دناوبرا هیزن امریکی و ترکی ده درست نبن. نقیب سندیکای روزنامه‌وانی کردستان سوریه عمر کوچری گوتارک دبن نافنیشان روزنامه‌وانی لسوریه اتومت دورج راستی بلاف کریه تدا دیروکا روزنامه‌وانی لسوریه لسر دم دسالتداری رژیم اسد به درباسبون به شیوهی کارکردن لگل راگاندن روزنامه‌وانی بگشتی لدورا کردی لکردستان سوریه بلاف کریه. فێربوونا زمانی کوردی ئەحمەد سوفی تلڤیزیۆنە ئازادیە ڕۆژاوای کوردستان بزاف ئازادیخوازە کورد پەیدا بکرد و یەک هەلوەستی و یەک بریاریاوێ گۆڕینە 56 ساڵە سەر دامەزراندناوێ با ئیران بینن خەلکێک گوندێ سوێدیێ ئەحمەد سوفی ئارک تیڤی دێرێ چاوەکار بن وڵاتی خۆ ئازاد بکەن و ئاوا بکەن بێک و بێژن ئەف کوردە ئانە فریسیانە عەرەبە دەری بدەری دەگەرن و ئەببی و بێ ڕەنگە هەنێ بێ ئاریکاریە هەنێ لە باژارێ دێرکێ بەلاف کرد جديركي أحمد صوفي آرك تيفي تماشاوان هجا لسر مجارة روجالات چم فراته و ایریشن ترکیه داویه هروها ریوبریا کوته بحث کردن ما میوانداریا ما مستا نعمت داود کریه اوجی اندام سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه دم باش ما مستا ما مستا پشتی ایریشن ترکیه ین داویه نخاسم ین ایرو
لگریسپی هروها بریا چند روزان لسر کوبانه قالوا ام کارم بیشن کو شر ترکیه لدیجی روزات چمی فرات دست بکریه دەستپێکیش خۆ ئەم وەکە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی سووریا ئەم ڕەفت دەکەن ینی دەستێ وەردان عەردا سووری گشتی دە و هەرێما کوردی دژیشکیژان لایی بێژێ ئەم ڕەفت دەکەن و ڕەت دەکەن وشخوا شەڕ و وێرانی هەر دەرێ شتێکی خراپە ئەم شەرمەزار دەکەن و ئەم ناخوازم ببێ شخوا وەک ئەم زانن ئیرۆ چەند هەنەک بۆمبەباران لەسەر سینۆرێ ما هەرێما کوردی تێکردن قبل ئەرتێشا تورکیە ئەv تێ ئەف تهدیداتانە نەش ئیرۆ دەتێن ئەف دەمەکە تێن تێ بەکارانیژی پسیک قمانگ ئەستەمبۆلی هاتکردن و لە هەڤهاتنێک دناو وان هێزێک گۆڕ و مشتی نەوعاکش لە هەڤهاتنێش تەفاهماتا بوونە ئەدبێژم ینی ئەس بێژم شەڕ دەست پێ نەکردی لكن ئەڤایە دەستپێکە يعني هناك تحذيرات ونبي الشراكي دودريج لكن أبايا دسبيكي جو گفتگو يكل سر في مسألة بكر باش ما مستعدان تجي نها أما جاب بكر كوبريا نها بتني جفبون لأم كارم بيجن بريا چند روزان ده كتيا وارد جيبجي كرنه ده أو جف كتنا وارد جيبجي كرنه ده أم كارم بيجن بيشتي جيفينا چار آلي يكون نوبرا فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا ده او ركفتن هات داين داكو جرايا كسك بستينا او ايريش ببا سر روجالاتي چمي فراته اف قفانا قفن جدينا لو تنفيذ ببا او مسألة قدنا يعني هبونا امريكانا للروجالاتي فرات ودفي وقتي بالذات الي كاريا امريكانا قواتي قصدي وشرق ايرو بردوان دبل ديرا زوري يعني اگر وي اف قفانا ببن تيكفن تنفيذي أسبوع دكم ويد إطاركي يعني محدود دبه أو إطاري محدود وبه اللي جفتوجويا نصير في مسألة شيء. باش ما مستد شما أمريكا تانها بيدنجا. شو أب مشكلة ما يعني ما مع الأسف يعني بيدا ده علاقات خوي ناف دولتي ده تاني دميند إطاري عسكري تاني حتى أنها غطاء سياسي مسألة رتنا يدمينن يعني قواتي قصدي تي بكار آنين شبو برجوانتي خلكي تاني أما غطاء سياسي اتفاق سياسي في وارد تاني جبر فينا ترسى ما أو أف دستي وردان بي غطاء سياسي بروجا مصالح ايفان دولتا نمينن ومسألة فرد تربب وك ام تسوديش درس عفرين اكثر. باش ما يعني ام كارن بيجن كو سيناريو عفريني لروجالات تشمي فرات دوباره نابه. يعني قرأكم السودي بقرش درس عفريني مصالح دولتا دسر مسألة رنا يعني مديت دا عفرين دا نا أمريكانا نا روسا وقت جو سريب جيبو تو موقفك تهلوستك واني جديد باراستنا هريبا كردي تنبون إيروجي مصالح الدولة خاصة أمريكا وروسيا مصالح وان قبا اتفاق ببن وتو منطقة ما نباريزن تركيا جي حتى أنها الاستفانيكي أساسية دا نافليسكي مصالح خلقي بتركيا باش هنا يعني ما ترسيك جدي هي جي تدخل أكثر التركي ده لكن حتى أنها قفن جمتي خصن أمشلو كاربن فان قفا دوري خوك باش ما مستقلك بحثا ريفبريا كهفبش تكرن هن وقت أنجمن الاجتماعية كرد سوريا ونشاول ويا ريفبريا دنرن ونرخي وجه ويا ريفبريا تشاول ريفبري أفيش دسبيك ده بري أنجمن الاجتماعية كردي يكش مقترحات ويب وريفبري مرحلي لهريمي كردي تشبك ريفبريا يرو أمد بينن سي تشجيرتي خصن يكجي شركات يك حقيقي دناف همو هزين كردي لدفرا كردي بشداري في هريمي بمن في إداري بمن دوا أف إدارة دوري أيديولوجيا بحر حزبك أيديولوجيا هنا أيديولوجيك لكن دي إدارة دي أيديولوجيتك بخوا دي إدارة دي نيب كارانين أساسياجي اف إدارة قول هريمي كردي بيت شكرن دفي راحتيك لجم معارضة سوري لسرولاتي سوري قشاشيك ام تيكل دار بمعارضة سوري بهمو سوريا قلنا اف إدارة نب جيمة ترسي لسر جم معارضة سوري ولسر دولتين هاو يردور قوت ما ترسي جوار شيء لبن افحر سي شرط ويكارب إدارك سركفتي شيء بله إذا ريفبريا كان نو
يعني هون دخوازن يان ريفبريا ديفاكتو يكونها لروجافاي كردستاني يعني جي لروجال تشمي فراتي هون تشاكسازيان تدا بكن چه نوبه چه اتفاق ببه يعني ده اتفاق هوليري ده اتفاق ده كده نمازه اتفاق ده كده يكش مسألة إدارية يكش اتفاق ده بم اتفاق چش نفر أفابه چه شركاتي بد ويل سرسي تشتا أفابه وقت موجود باش داريا همو هزين كردي تدا بيك دوري ايديولوجيا أي چه ایدئولوژیا پارتیا که به اساسیا راحتیه که الجم همو ولاتی سوری معارضه سوری چه به گتکلیه مبوان کسر هبه و ام دوی خطه چاره سریا سیاسی سوری دبن و تکلیه خو معارضه هبن بوی شکلی ام یکاربن هرمك جراحتي أبغى كن جم ملتي ما وجم سوريا كش باش ما مستعرف بريا كو تي بحث كرن تاني رجالات تشمي فرات الخوادقرا يان كردستان سوريا بقشتي بارا عفريني دفير في بريدة تشيا أنا بارا أفريني بري قبل داقر كرن تشتغلوا إيرو وضعكي روشة كويد هي إيرو عفرين ندبن دستيمة إيرو هيزك ذا قوتك ذا العفريني حكم دائرة أنا يعني ده منطقة كردي ده مناطق كردي ده مصطلح شرق الفرات مصطلح كي يعني بريكو بيك أم دجلد هريما كردي ده أم دكارن إدارة كي بكن أف إدارة هان و فقر منطقة كوبا نجي ومنطقة عفرين نجي لباشروش باش ما برسامنيا ضوي درباري شونا بيشمرگين روجافا جبو كردستان سوري يعني جي روجالات تشمي فراتي قالوا هون كاركي جبو ياكي دكن وبايد يام قصده وي تشتي راضي ببه ام بصراحة بيجن يعني بيشمرگي روج افايغو ايرو الكردستاني بيجي دبن درباسبونا وان كردستان وسوريا نا مسألة كسانية ند إطار اتفاقك ناف دولتي بيكرن أف درباسبون جيخون عبين اتفاقك ناف دولتي دبيشيد حلفاء دولي حلفاء بسر برشتيا أمريكا أو كاري شاهي اتفاقك بيكرن بتشرنجي درباس به وچه كار لبيشياوي بيكرن إيرو روج ند بازاري دي گلک سپاس بو مامستا نعمت داوود اندام سروکاتیا انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه گلک سپاس بو مامستا فێربوونا زمانی کوردی ئەمە صوفی تلڤیزیۆنە ئازادیە ڕۆژاوای کوردستان بزاف ئازادیخوازا کورد پەیدا بکەیت و یەک هەلوەستی و یەک بریاریاوێ بۆ ڕینا 56 ساڵە سەر دامەزراندناوێت با ئیران بینن خەلکێک گوندێ سوێدیە ئەحمەد صوفی ئارک تیڤی دێرک چاوەکار بن وڵاتی خۆ ئازاد بکەن و ئاوا بکەن بێک و بێژن ئەف کوردە ئانە پرسیانە عەرەبە دەری بدەری دەگەرن و ئەببی و بێ ڕەنگە هەنێ بێ ئاریکاریە هەنێ لە باژارێ دێرکێ بەلاف بکەن جديركي أحمد صوفي آرك تي في اندام اوفیسا سیاسی پارتی دموکرات کردستان سوریه و سروک بری اوفیسا روشنبیری و راگهاندن یا انجمن اجتماعی یا کرد سوریه بشار الامین پیروزباهی لسروکاتیا نو یا اوفیسا روشنبیری و راگهاندن یا انجمن اجتماعی یا کرد سوریه کر دوی نام پیروزباهی ده امین گوت کو وی به دلخوشی سپاسیا انجمن وکو سروک پیشتر ورگرد و کیفخوشی و سلاوین خواج بو اوفیسا نو و سروک وی یه نو کر هروها هیویا سرکفتن و پیشکتن لسر ریا خدمتا پرسا کردی جوان را کر ده اوجی ده سوریا که پیشاروجه ده که ببا ولاتکی دموکرات فرح آلی تیده همو پیکاته و نتو مافی خواه نتوی و نجتماعی ورگرن و جوان جی ملت کرد. باوی ولاتیکی کندی دخواست حکومت ولات خوا کرکو آلیکاریا وی بکن جبو سربسبردانا کره وی جزیندانین پیده لکردستان سوریه. جون لیتس باوی ولاتی کندی د کنگره روزنامه‌وانی ده دیار کرکو کره وی یه 23 سالی اوه 18 هیفل لجم چکدارین پیده گرتیه. لیتس هروها اشکره کرکو در دورا نه ولاتین کندی لگل زاروکین خوا هاتنه شاندن جبو سوریه و پرانیا وان نهال دورین شر لجم پیده گرتینه. کل گوری گوتناوی پیوست حکومت ولاتی وی آلیکاریا بده داکو وگرن سر مالو ملکن خواه.
جدما کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده د سالاداری روجاوای کردستان جی رژیم اسد ورگرتیه و حتی وک ایرو سیاست هووانه لسر خلق روجاوای کردستان دسپینه و یک جوان سیاستان سپاندن باجان لسر خلقه او جی بیکو تو بنامه و بیوار جوان باجان رهبه. جدما کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده د سالاداری روجاوای کردستان جی رژیم اسد ورگرتیه و حتی وک ایرو سیاست هووانه لسر خلق روجاوای کردستان دسپینه و یک جوان سیاست هووانه سپاندن باجان لسر خلقه او جی بیکو تو بنامه و بیوار جوان باجان رهبه. ریوبریا هاتو چونه یا سر به پیده و باجه لسر خودان اتومبیلین اوروپی فرض کرنه او نچار کرنه کو آرمکه تایبت یا هجمار اتومبیل جره وبر یا پیده ورگرن و او اتومبیلین اوروپی جبلی نافچین کود بین دسته پیده ده دام پیدام بوان آرمان نای کرن جالی کدم و باجه بناوه باجه دهاته لسر خلکی فرض کرنه او جیده دمکه دته کوریجیا بیکاری دجواکا روجاوای کردستان با آوایکی برچاو بلنبویه در فتن کاری آزاد به زحمتی پیدا دبن اروها خودان دکانان جه سیستما فرض کرنا باجان گلیو گازنان دکن جبر کوپه ده هر دمو دمکه باجان لسر وان فردکه و دا خوازانو کرنا مولتا کار کرنه لخودان دکانان دکه بیکو او باج دبن سیا تیاسای که دبن لگوری زانیاریم پشت راسکری که ریوبریم پیده 340,000 لیره سوری بسر دکان زیرینگران ده سپاندنه 220,000 لیره بسر نویزگهن اتومبیلان ده سپاندنه و 106,000 لیره بسر دکان جمله ین جلو جو آنگو قماش سپاندنه و 39,000 لیره سوری بسر دکان جلو برگانده سپاندنه و 27,000 لیره سوری بسر دکان پیدوی ناو مالا و آمیران ده سپاندنه. یک جه سیرترین جوریم باجان کوره وبریم پیده به بهانه یا پیشکش کرن آلیکاریان جبو عفرینه باج بسر خلکه ده سپاندنه او جی بیکو تو بناما جه بهای رهبه. اجمارک چالکوان جه تورا الخابور راگهاندن کو بزورا چکان پیده لطاخن مفتي صالحية كلاسة ناصرة مشيرفة نشوة عزيزية غويران باج جه خلقه ورگرتنه او جي بهانه آلیکاریا عفرینه. طالقوانان دازانين کو پیده مولتا چند مجميران دیده ولاتیان تا کو باجه جوان ردابین بکه و اوی کو رازی نابه باجه بده چکدارین پیده گفا دست سرکرنه لیدکه. طالقوانان گوتن که الواجار قامشلو پیده هر دمو دمکه به بهانه جودا جودا باجان لمالباتان وردگرن و هری داویجی پیده 5,000 لیره به سر دکاندارین لناوا بازار قامشلو سپاندن او جی پشتی کو بازار دور پیچ کرن. ده داوی ده جدران دازانین کوچکدارین پیده ده چند هفتیم بوری ده نزدیکی 20 میلیون لیره به بهانه آلیکاری عفرینه جه خلکه به زورا چکان ستاندنه. سروکی اولهیان اجتماعی عراقی راگهاند که وکشاندن چکدارین سوریه دموکراتیکی بسر پیده و بلاف بونا چکدارین داعش لشون آوان لدیر زوره جهه پرسیه. سروکی اولهیان اجتماعی عراقی قاسم الاعرجی ده داخویانیه که ده دیار کرد که بلاف بونا چکدارین داعش لشون و چکدارین قصده گلک پرسین گرینگ تینه هوله. الاعرجی اگاداری دا ارتشا ولات خواه بطایباتی پشتی که تشتین لسر سینوری وان بسوریه رودانه کنها چکدارین داعش گلکی نیزیکی سینوری عراقی بونه. ده داخویانیه که فرمیده چکدارین یه پگه تقینا ماینا گنده گولیا یه نافچه راجو یا عفرینی لخوا گرد که بریا دو روژان تقین هاتبو انجامدان و ولاتی بناوه علی بشیر علی جیانا خوش دستا بو و شهید بو. لجیر ناوه ده چارچوه قوناغا دویم جی اپراسیونا دویم یا برخودانا عفرینه چکدارن یپگی شهید بونا سویله کی گود انجامات تقینا ماینه که ده جیانا خوش دست دابو لخوا گرد و شانازی به شهید بونا جودکار عفرینه کر. دی 29 ماه دهان 2018 دما جودکار کرد یه بناوه علی بشیر علی ببرا و برازی خوره هول ددان بری خو بدن زویه خو دا کو دارن زیتونان بچنن لگنده گولیا جور یا نافچه راجو لگلیه تایرا ماین. دی 29 ماه دهان 2018 دما جودکار کرد علی بشیر علی ببرا و برازی خوره هول ددان بری خو بدن زویه خو دا کو دارن زیتونان بچنن لگنده گولیا جور یا نافچه راجو لگلیه تایرا ماین بوان و ترکتورا وان ده تقیا و انجام ده علی بشیر علی شهید بو و برای وی محمد بگرانی بریندار بو و دستی وی هات برین و جبون خوشخانه که ترکیه هات و گوهستن. پشتی وی بویاره ده همان روژا 29 ماه دهان ده
چکدارن YPG داخویانیک بلاف کرن تیده تقینا ماینه لگنده گولیا جور لخوگرد و بناوه اپراسیون بلاف کرد. لیا بالکش او گود داخویانی دهاتیه گوچکدارن YPG اپراسیونک لدیجی اوتومبیلک لشکریه ترکیه و گروپین بسر و لگنده گولیا جور انجام دایه. گوبر همین زیتونین جودکاران ددزین و ده انجام ده و لگور داخویانیه سه چتا هاتن کشتن آنکو علی بشیر علی و برایوی محمد و برازیوی عثمان. و یا بالکشتر او بو گو پیده و نیا لسر مالپر و روپلین خواهین فرمی بلاف کریه همان و نیا ترکتوریه گولاتی گنده گولیا علی بشیر علی تهده بو قربانی دست نشان کریه. نخاسم تو بویرندن لگنده گولیا شبلی تقینا ماینه که لوی گندی نهات برودان. لخواگرتنا پیده شهید بونا سویلان نخاسم جودکار کرد علی بشیر علی و بنافکرن آوان بچتان گود انجام تقینا مایینا پیده ده شهید بو جه نراحتی و دلگرانی ولاتین عفرینه گو اوه نجاره یکیه پیده و راگهاندن نوه تقین تروری لخوادگرن بریان هاجی چندین تقین لعفرینه جی لخواگرتبون. لعفرینه و گند و نافچه نوه به صدان ولاتین سویل بونا قربانی تقینا ماینان گو او ماین اش آلیه پککی و پیده و هاتبون چاندن و بریاج هر گندکی درکوین ماین دمالا سویلان و ناف زوین چاندنیه ده چاندن و هین زنجیرا شهید بونا تقینا ماینان لعفرینه بداوی نهاتیه. ده بردوامیا بن بکرنین گروپین چکدارین که لعفرین دمینن در حق ولاتیان ده گروپک چکدار ولاتیه که کرد جبریا دو جان و بنجاف کریه و بیکو چارانویساوی تانها دیار ببه. گروپین چکدارین که لعفرین دمینن هنجی ده بردوامیا بن بکرنان ده در حق ولاتیان کرد بردوامن هریداویه جی گروپین چکدار ولاتیه که کرد بنجاف کرنه لگوری جدرن خوجهی جی عفرین اشکره کرن کو ولاتی کردی بناوی عبدو بشیر معمو کو خودیه مارکتا بشیر یال جاده پستخانه یال ناواندا باجار عفرینه روژا دوشمه بوری جاریه گروپک چکدار و هاتیا بنچاف کرن تانها چارن ویساوی ندیاره دسپیکا دستسر کرنا عفرین جاریه ترکیه و گروپین چکدار یم بسرفه روزانه بن پیکرن در حق ولاتین کرد لعفرینتین تومار کرن دوان مهم بوری دجی گلک ولاتین کرد جاریه گروپین چکدار و تین رواندن و اشکنجه کرن داخوازا فدیه و پاریان جمال باطن وان برانبری سربسبردان وان تیکرن سرباری گلک بن پیکرنن جدا جدا هر درباره بردوامیا بن پیکرنن گروپین چکدار لعفرینه جدرک تایبت جناوا نافچه شیه دروژین بوری ده راگهاند بو گود حفده وی مهده چکدارن العمشات آگر به مالا فریده خلو لکولانا شکاکا یا نافچه شیه یا عفرینا روجاوای کردستانی خستبو کلو پلن ناو مالا ویدجی شوتاندن جدره هر وها تکس کربو کو صدما آگر وی خستنه اوه دا کو عربن لوی نافچه هاتن بجی کرن دمالا ویدا ورم جی کرن هر وها بریا دمکا ندرجی رخصنا ما في مروفان لعفرين بلاف كربو كوچك دارن فرقايا الحمزات بسروكاتيا أبو سميح الحمصي هنچك دارن خوبخشين لعفرين دمينن بقفو زورا چكان آنيبون لسر زفيان زيتونان لغنده تلحمو زيتون كرنا جير دست خو جخورا أو چنين و دزين هروها لهجمارك گندن جدا جدا دورن دنجي همان بوير لبدست گروپ ندن رودانا استنگی و دزی و رواندن تالان کرن و بن پیکرن لعفرین بردوامن لعفرین به انجمن خویا سیویل ولاتین عفرین بویانو کردینی و عشق خاکا خوا هنجی خورا گرن خواج خاک آو چیا و دارن زیتونان برنادن هندک جدارن خوجهی راگهاندن کوشانده نافدارتی جبو سوریه استیفان دیمستورا و ده هیوا به لگل لونرین ولاتین گارانتیدار جا اسیتان را بجوه هر لگوری آژانسا آکیا ایتالی کو دیمستورا و جوینا خوا بنونرین ولاتین روسیا و ترکیه و ایران لجنیو بلدار بخه بریا پیشکش کردن اخافتن خوا یا داوی انجمن اولهی ده جوینا دیمستورا به ولاتین گارانتیدار جا اسیتان را و ورل دارخستن وکو بردوامیه که جلوتکایا چار آلی درباره سوریه کو استانبول هاتبول دارخستن هروها جوینا گروپا 7 آلی جبو سوریه کو بریتانیا هاتبول دارخستن
لگور داوین رزبندیا پاسپورتا سوری وک خرابترین پاسپورت لجهانی هاتیا راگاندن و جماره کم جوالاتان به پیدان فیزا رازی دبن که هلگر پاسپورتا سوری در باسی خاکا وان ببن مالپارا پاسپورت ایندکس بلافکر که بتن 10 ولات ری لبر پاسپورتن سوریه ددن که به ورگرتنا ویزا در باسی ناو خاکا وی ببن و 27 ولات آسانکاریش بو هلگر پاسپورت عراق پیشکش کرنه. وزیر بنتاکونا امریکی جیمز ماتیس راگهاند که سروک رژیم سوریه بشار الاسد داویه ده ویل سر دسالات سوریه رابه جبر که رواتیا خواهش دست دایه جالی خواه جیمز جیفری شانده امریکی تایبت جبو سوریه دبیجه نمرجع اسد لسر دسالات سوریه رابه. جیمز ماتیس وزیر بنتاگونا امریکی راگهاند که اسد رواتیا خواهش دست دایه او د داوی ده ویل سر دسالات سوریه رابه. جیمز جیفری شاندر امریکی تایبت جبو سوریه برسواوی ده که نمرجع اسد لسر دسالات سوریه رابه و نابه که امریکا د داخویانی و دانستاندرین فرمی ده بحثا پیوستیا چونا اسد لسر دسالات سوریه بکه. جیمز ماتیز لپیش پیمانگاه ولایت یگرتی یا آشتیه لواشنطونه ده گوتنا خود راگهاند که د داوی ده سروک رژیم سوریه بشار الاسد ویل سر دسالات سوریه رابه جبر کو رواتی و راستگویی خو جدس دایه. ماتیز سربار کر که تو هلبجارتن لسوریه بشیوه کی عادل بریو ناچن اگر اسد و رژیم خو لسوریه دس حالات بن. ماتیز دبیجه که رولا روسیا و ایران دمانا اسد ده لسر دس حالات سوریه هبو. ده هفدمه که جوینین سودشی و آسیتانا که روسیا و ایران جوالاتن گرانتور بون جیره تو دست کفتنین باش به دست خواه ناینا و جبرویه که یا باش او روسیا پشتوانیا پروسیا جنیف یا سیاسی جبو سوریه بکه. جالی خواه شاندر امریکی تایبت جبو سوریه جیمز جیفری برسوا وزیر بنتاگون امریکی ده که نمرجع اسد لسر دست حالات سوریه ده پاشا روژه ده رابه و نابه امریکا ده داخویانی و دانستاندرین فرمی ده لگل آلین دن ده درباره سوریه ده بحثا مرجی چونا اسد بکه. جیفری اشکره کر که مرجین امریکا ده درباره چارسری سوری ده دست بکرنا پروسه سیاسی و تکبرنا رخصنا داعش و وکشاندنا تواهی هزین ایرانی جی سوریه و اگر اسد بکاربه وان مرجان پیک بینه دوی دمه ده تو کشه تونه اگر اسد لسر دست حالات بمینه تاوی که گمانا واشنطن لسر کارینا اسد جبجی کرنا مرجین امریکی هیا. ایرو سالک لسر کوچا داویا اندام دسته راویشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا رشاد موسی محمد درباز دبن که د 31 حیفا دهان سال 2017 کوچا خویا داوی کربو. د 31 حیفا دهان سال 2017 اندام دسته راویشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا رشاد موسی محمد پشتی خباته که ادم درش کوچا خویا داوی کرد. رشاد موسی جدایک بوی گنده گریمیر لسرکانی سال 1905 نزیکی 5 سالان جتمن خواه دبر پیکانینا نرینن ملت کرد و بدستخستن آمافین کردان ین رواده خبات کرد. او جی دناورفین پارتی ده. رشاد موسی خودان روشته که پیروز بو و پیوندین وی دریا خبات آوی ده لگل همو آلی و پیکات و چالاکین سیاسی و جواکی و سیویل پیوندین باشو پاقش بون. موسی تەوی ڕەوشاویە ئابووریە خراپ لێ دەست ji پرەنسیپên welatperweriyê berneda û roleke mezin di nav refên partî de dît. Musa Mihemed endamê desteya rawêşkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di sîhûyekê heyva dehan ya sala 2017 li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê koça xwe ya dawî kir û laşêwiyê pîroz hate veguhestin ji bo gundê wî yê dayîk Girêmîr li bajarê Serêkaniyê ku li wê de bi xakê hate sipartin. مهدی احمد حسین یک خباتکارین کردیه نافداره جدایکبوی باجاروک عموده یک کردستان سوریه و تیده مزن بویه. سال 1965 دست به خبات خویا کردایتیه د پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده کریه. مهدی احمد حسین یان جی وکو بناوی باوی زیواد دناو حوالی خود تیناس کرن یک خباتکارین کرد یین کونه جدایکبونی باجاروک عموده و تیده مزن بویه. د سال 1965 ده دست بکاری حزبی د پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده کر. اونها وکو اندام دسته روشکاری کار دکه.
مهدی حسین دبیجه کو دما بکارین خواه پارتی دکرن گلک ناکوکی و آسنگی جعالی رژیم و جوان را دهاته کرن. لیوی خواه گو خبتکارکی کرد دبر دوزا کردی و آلیکاریا ویده ددید هر وها خواه که خبتکارکی دبر کارکرین کرد دجی ددید و کار جبوه یکی دکر. معلومة بيتر ميلامة سر طبقة يعني مسحوق أو طبقة زحمة دبو أو عمال وفلاح وكسياني ويش هغي بفيران جيد هات بانكرن ما التزام بطرفي عثمان صبري كر ما بخديد قو إنه أم تم بشورشا كرديرن وأم دعمو الكارياويت كن درباري حزام عربي لدفرن كردي لكردستان سوريا خباتكار حسين قوت کو پشتی وان دست بکاری خوی نو پشتی کنفرانس خوی پارتی یکم کرن د سال 1979 ده هن پرسگریک نو جوان راحت درست کرن وکو حزام عربیه کو مبستا رژیم جویه که کردان جدفرین وان درخینن و عربان دی جهوان ده بجه بکن لیوان او یک رد کرن و گلک چلقوانین کرد نرازبون خود درباری ویه که دانه خویا کرن و شروی کرن و جه خلکی خوستن کو برگریه دبرویه که ده بکن فتراتي مدس بكار كر معاناة النهج مردركة مسالي حزام وحسائي معلومة قصة حكومته جي قملتي كرد جمنطقي راك نشطائي حزبي وإيكار ذكرن شر بي مفهومي بخرطائي كرن وخاصة موقفي عثمان صبري خواني تربو جباني خص انه حتى مقاومه جهه حتى قندي دركب مقاومه بكن خساره يتنيه بشي مثلا درباس بو حزام بقوتك خرطات پیدا کرن وبجيش و لجينا شرشي والجينا مقاومه شي اما نجا مرحله انه يعني كشتن شيء أو تصفيات شيء نجاوي مرحلة هني أو مرحلة معلومة قصجي إنه كرد منطقي راكن ومشروعي إيرو يعني خواني امتداد جير واختاقوا إنه كرداج مناطق دردخن ورادكن وتصفية عرقيدكن وجونوسايدكن أو جي مكمل جير يعني د داویا گوتنه خود خباتکار مهدی حسین گوت کو او دبینه کو پارتین کردی نرینین وان گلک جهونیزی کن و دکارن بهوره کار بکن و او بهویه دوزا کردی بهتر پیش بکوه و به تایبت کو پارتین کردی بهتر جهونیزیک ببن و لمالا کردی وگرن و کار جبو ملت کردی بکن و یا هری گرنگ اوه کو پارتین کردی رزگاری و پیشکتنه ولاد بخند پیشکاری خوده و جملت کردی دروژا ایرو ده تی خوستن کو گوتن خو بخیا گوتن دا کو کاری بن مافی خو بدست بخن كرد إيرو مجبورن إنه نزيكي هببن جبر يعني أوباما قال لك أحزاب ديتنا أحزابي ما قش نريني وان ندوري هبن نريني وان نزيكي هبن ما دام نزيكي هبن كارن بهبر كاربك نشرت قوقش ببن حزبك بس برا ده هدافي خوي أساسي ده هدافي خوي استراتيجي ده قضايا رزقاريا ولاتي خود بيشكتنا ولاتي خود وقتاك دوزا فدرالي كيدكن دعوة كونفدرالي كيدكن جوانتي خستين قو انه كرد خبكن يك قوتنا خبكن يك بوفدكي هرن بوفدكي تمثيل ببن نريني وان قو خلق احتراما نريني ما بقرن وبيش والله املتا مستحقي في قضية ودوي الكاريا وان بيكرن خباتکار مهدی حسین حفت جاران جعالی رژیم بحث و هاتا گرتن و بن پیکرن و صفقاتی در حقی ویده گلک جاران هاتا کرن و لیدان جی لیهات دکرن. بفي آواهی هم گشتن داویا بولتان اخواه دوباره سرنوچه. توپخانه ترکیه جارکدن گندوار کوبانه توپباران کرد و در انجام دا 4 چاکدارین بسر پیده و جیانا خوش دستان و 6 دنجی بریندار بون. وزیر برافانیا ترکیه روشالات چم فرات به میدان ارتشا ترکیه بناو دکه. سیاستمدار کرد حسن رمزی دبیجه ترکیه و گفن خواه لسر روشالات چم فرات بجه بینه و بریار هاتی استاندن که انه کسی بشک جریفبریا نو یا روشالات چم فرات به.
ابراهیم برو راگهاند که روسیا دخوازه کرد مافیخوا لسوریای پیشاروش ده بستینه و گود راگهاندنا کردی به ارک پیویس را نبویه. چکدار نیپگی به فرمی تخین ماینا گند گولیا یا عفرینه لخوا گرد خود انجام ده به تن سیویل ببون قربانی. هر شاد و بختور بن.